Jučer sam saznao da je prije nekoliko dana, točnije 10.3.2025. u Sloveniji nažalost poginuo Karl Ulf Lundström, švedski poduzetnik. I možda vam njegovo ime ovako na prvu neće značiti mnogo, ali Lundström je bio povezan sa svima nam dobro poznatom torrent stranicom The Pirate Bay. Vidio sam nekoliko naslova na različitim portalima gdje ga nazivaju osnivačem Pirate Baya, što nije istina. Istina je da je bio investitor te je financijski i tehnički podržavao ekipu koja je osnovala ovog torrent giganta. A pošto bez velikih investitora ne bi postojale ni brojne stvari koje volimo, pa tako i Pirate Bay, odlučio sam dignuti čašu u zrak i nazdraviti gospodinu Karlu za njegov doprinos. U njegovo ime idemo se malo vratiti unazad i prisjetiti se povijesti Pirate Baya. The Pirate Bay osnovala je 2003. godine ekipa iz Švedske, Gottfrid Svartholm, Fredrik Ney i Peter Sunde. Nisu oni bili neki klasični hakeri u podrumu, već aktivisti iz grupe Pirat Biran ili ti Piratski biro. Njihova ideja bila je jednostavna. Internet bi trebao biti slobodan, a informacije dostupne svima. Tada još nije bilo Netflixa, Spotify ni drugih streaming servisa, a originalni CD-i i DVD-i koštali su više nego što bi si većina ljudi mogli priuštiti na nekoj tjednoj ili mjesečnoj bazi. Kupite CD ili DVD kao CD, a CD to ćemo vidjeti. Ljudi su željeli sadržaj, ali nisu imali legalne i pristupačne opcije. Tako se Pirate Bay pojavio kao mjesto gdje ste mogli pronaći gotovo sve. Filmove, igre, glazbu, software i to besplatno. Naravno, ovo nije prošlo neopaženo. Filmske i glazbene industrije predvođene organizacijama Motion Picture Association of America i Recording Industry Association of America su poludjele, blago rečeno. Well, piracy is the unauthorized taking or theft of that intellectual property without compensation. Počeli su pritisci na švedske vlasti, a 2006. godine policija je upala u Pirate Bay i zaplijenila servere. Kasnije su na sudu završili i osnivači i Lundström, ali u roku od samo nekoliko dana stranica je ponovno bila online i jača nego ikad. Suđenje osnivačima započelo je 2008. godine, a 2009. su proglašeni krivima za pomaganje u kršenju autorskih prava. I boga mi, dobro su nadrapali. Dobili su zatvorske kazne i visoke novčane globe. No The Pirate Bay nikada nije nestao. Kroz godine su mijenjali domene, skrivali servere i izbjegavali blokade, održavajući reputaciju web stranice koju je nemoguće ugasiti. Iako danas više ne koristim toliko torrent stranice, The Pirate Bay je još uvijek tu i funkcionira, ako vam nešto zatreba. Wink wink. U to doba internet je bio drugačiji, manje reguliran i puno više kaotičan. Ako ste nešto željeli, skidali ste to putem torrenta. Doduše, ja sam prije nego što sam saznao za torrente skidao stvari sa LimeWire-a, koji je bio jedan od najpoznatijih peer-to-peer programa za dijeljenje datoteka, popularan u 2000-tima. Funkcionirao je slično kao Napster, ali bez centralnog servera. Korisnici su se direktno međusobno spajali preko Gnutelle, mreže za dijeljenje datoteka. Za razliku od Napstera, koji je koristio centralne servere za povezivanje korisnika, Gnutella je omogućavala izravnu razmjenu datoteka između računala bez središnje točke upravljanja. LimeWire je bio raj za ilegalno skidanje glazbe i filmova, što je dovelo do tužbe od strane istih onih organizacija koje su krenuli za torrentima. 2010. godine sud je presudio protiv LimeWire-a i servis je ugašen zbog kršenja autorskih prava. The peer-to-peer file sharing software called LimeWire is dead. Now, in a 4-year-old case brought by the Recording Industry Association of America, a U.S. judge ruled that LimeWire's users commit a substantial amount of copyright infringement. To je vjerojatno dobro jer je puno nas preko ovog programa znalo pokupiti razne viruščine zamaskirane u pjesme System of a Downa i Michael Jacksona. Nakon avanture s LimeWire-om krenuo sam u potragu za nečim boljim i sigurnijim, dok nisam nabasao na torrent stranice i morao učiti kako to točno funkcionira. Ako ste u to vrijeme bili tamo, vjerojatno se sjećate i imena poput Skid Row i Reloadeda. Bile su to grupe koje su kreirale krekove za igre i svi smo ih štovali kao božanstva. Skid Row je poznata hakerska grupa koja je 90-ih skidala DRM zaštitu sigara i omogućavala njihovo ilegalno preuzimanje. Reloaded grupa je bila poprilično slična, a isplivala je na površinu nešto kasnije. U to vrijeme čovjek bi fino otišao na Pirate Bay i skidao filmove, glazbu i igre. Pogotovo one igre koje su na kraju naslova imale velikim slovima napisano Reloaded ili Skid Row. To je bio znak da skidamo pouzdane stvari i da će igre raditi. Istina je da je zbog spore konekcije skidanje trajalo po nekoliko dana, ali mi smo generacija koja je navikla biti strpljiva, tako da nam ovo nikada nije bio problem. I koliko je samo ovo vrijeme bilo zabavno, nismo imali pojma. Čak je postojala i reklama da je piratstvo loše, najčešće na DVD-ima kao upozorenje protiv ilegalnog skidanja filmova. Reklama je postala meme zbog svog pretjerano ozbiljnog tona i činjenice da su ljudi često morali gledati taj video na legalno kupljenim DVD-ima, dok su piratske kopije dolazile bez njega zahvaljujući piratima. Znači, predobro.
Danas su stvari malo drugačije. Streaming servisi su postali dostupniji i praktičniji, pa se piratstvo smanjilo. Ljudi više ne moraju tražiti krekove i skidati sumnjive fajlove s torenata kad za par eura mogu legalno gledati filmove i igrati igre. Zašto bi riskirali viruse koji vam možda mogu ukrasti lovu sa kartica ako imate opciju platiti Netflix i gledati sve što hoćete? Ili za sve koji vole igre, Game Pass koji je odnedavno dostupan i nama na Balkanu. Platiš nekih 15 eura i miran si jer imaš na raspolaganju zaista mnoštvo novih videoigara. Iako ne posjeduješ ih zapravo, nego ih imaš na njihovim serverima, ali pitanje je koliko toga uopće posjedujemo u današnje vrijeme, ali to je problematika za neki potpuno drugi video. Ovo je zapravo bila glavna stvar u cijeloj priči. Ljudi su spremni platiti određenu cifru za dobar proizvod. Tako je nastao i Spotify i ako vas zanimaju te neke povijesne stvari vezane za moderno digitalno doba, toplo preporučam švedsku seriju The Playlist iz 2022. Ona prikazuje kako su Daniel Ek i njegov tim osnovali Spotify i promijenili glazbenu industriju. Serija koristi zanimljiv pristup. Svaka epizoda priča priču iz perspektive različitih ključnih osoba uključenih u razvoj Spotify-a. Vjerujte mi na riječ da je odlična i ako ste iole zainteresirani za povijest interneta, ovo će vam se svidjeti. A ako možda nemate Netflix, vjerojatno možete skinuti negdje. Onako, baš prigodno. Idemo nekako zaključiti ovaj video. Pirate Bay je ostao simbol nečeg većeg, otpora protiv kontrole informacija i slobode na internetu. I iako su osnivači platili visoku cijenu, njihova ideja i dalje živi, samo u drugačijem obliku. Budimo realni, da nije bilo ljudi koji su gurali besplatan internet i besplatne informacije, nikada ne bi dobili ove pristupačne servise koje imamo danas. Ako ste bili gamer u 2000-tima i niste imali novca za igre, vrlo je moguće da ste se susreli sa torrentima. Neke od mojih prvih PC igara poput PES-a iz 2008, NBA 2K-a iz 2009. i Tomb Raidera iz 2013. upravo su bile skinute na taj način. Moja generacija imala je tu privilegiju odrastati kroz 90. i 2000. godine i vidjeti razvoj interneta. Bili smo klinci, nismo imali para, ali snalazili smo se. Ja mislim da torrenti i danas mogu imati određeni značaj, pošto ne postoji demo za svaku igru. Uvijek možete, na primjer, skinuti s torrenta igru koja vas zanima, vidjeti jel vam se sviđa i onda ju kupiti. Prije nego što sam počeo zarađivati svoju lovu, jedini način da pređem tog fantastičnog Tomb Raidera je bio da ga skinem s torrenta. Nekoliko godina kasnije, kada sam napokon mogao, sam ga kupio na Steamu i ponovno odigrao u cijelosti. Jednostavno sam htio nagraditi developere koji su odradili fantastičan posao. Definitivno nisam netko ko bi promovirao piratluk, pogotovo ako imate sredstva da podržite ljude čije igre koristite da biste se zabavili. Ali nemojmo zaboraviti na prezervaciju videoigara. Ima puno naslova koji su stari i ostali su na nekim nepristupačnim mjestima za igranje. Ako ste možda neke od tih bisera skinuli davno i još ih uvijek imate negdje na diskovima, bogat ste čovjek. Ako se veliki dečki iz velikih kompanija odluče jednog dana opet nam dati te svoje stare, zaboravljene videoigre i staviti ih na primjer na Steam, to će biti fantastično i rado ću ih novčano podržati u tome. A do tada, znate što vam je činiti. I još jednom, čaša u zrak za gospodina Lundstroma. Preminuo je tragično u padu aviona i ne želim da ovaj video ispadne nekakva loša reklama njegovog imena. Najiskrenije mislim da je puno pomogao u stvaranju interneta ovako kakvog imamo danas. Cijenit ću to zauvijek i nadam se da počiva u miru. Hvala na gledanju, ljudi. Vidimo se.